Hello friends, welcome to my YouTube channel. Ten tuna kahin setting hipon na. Nihin dongen two type of verification code who iki hai milte le EP ETCM phat ham tin hin dongen na. Chung thwa to kahin setting je abula kona zone again hin vet pin la. Okay, kipat masang kamin chula bonga hin ka kipat ka video abula kona zone again hin vet pin je kipat thu kahin se na. Ten ka channel la than hi le lungsi ten like share subscribe nin bol pe din kahin thu me. Okay, direct pan pai tau tin. Example ati screen na banga he forgot pin hi lo le verification pin ki hai mil na itai mon le che lo tho iti bol de ham ti le achunga number shoot na le a ho code shoot na 6 digit code shoot na chung le a forgot pin umin na forgot pin a hu lut diu ilut chai ten le ti a hum de if you add an email address email na koyam na koy am na che email koy na koy ngain recover na tinga chuna email na koy la send email a hin me ding na me chai ten le chun ti interface de na sir help center ki ten cha im cha na bolo di this does not answer my question chi na me ding china me chai ten le chun ti a hung do ki de interface na cha ep na type ngai ep na type dham ti le chung pe na he ten attach picture on attach ball the na so na ball lo yong la khopon achung pe na ep na sud dham ti le my two step verification pin please remove na normal ta na asia na thot ning de na ai lo le please review na ti the hin remove hi ala direct ama hon hin remove de na chin nang alas na ga koi pen appoint chu chung thu a chu hung che de na remove na ti la remove de hin ai lo le pin code na change no ma change he na chu nang thu hin nang iti message ni khadam china be na ball chai ten la chun ti ai email gmail la hung lut de na gmail la chu ya interface sum den cha chu gmail na me chai ten la chun na gmail la chu na hin puilu den ti a hung de na gmail la chu chung la hon ve le chun send button ve na mi message ki send ho ta bang symbol khat ten arrow ta bang cha hon me chai ten la after ama hon hin ve win tin ni from pe na wan ni sagi ngai na che recovery bol na tinga tel gmail ma chu message ong lut den gmail ma chu message ong lut den ong lut ten la cha ni sagi na thot le message khat hong in tin gmail line cha hin ni sagi lang lut de na ti hin ve sa cha ta banga he tel hong lut zo ten le cha chu ni sagi na nga zo ten la bo chun message khat hong kin ten chi message hong zo ten la bo chun na whatsapp account chu ki open di bo he na open no man install na ball ke na ball the chu hin ha pon abaya bai hin ahi wa chu sei ten la bo ki sei saw ji he na ball he chom cha bo hi ji en ki pa na bula ko na zone again hin le pen ki pa thu ken se ki pa